Siyabingelelana balaleli lababukeli, sisamukelana kulesi sifundo sanamhlanje, isifundo esiqhakathekileyo kakhulu, isifundo esilesihloko esithi sona amandla ovuko lukaKristu. Amandla ovuko lukaKristu. Olamukelayo umfundisi uKhonzile Khumalo. Singakangeni ngokujula kulesi sifundo, ngiza kunxusa abafowethu engilabo lapha kubana balamukele baziveze kubana bangobani. Salibonani izihlobo ngegama lenkosi yethu Jesu. Sifika kwesinye isifundo njalo ngokukholwa ngumoya engcwele engilethemba ukuthi liphili lapha likhona. Asikhulekeleni umoya wokuzwisisa lokwezintando kaNkulunkulu okhulumayo ngumfundisi Mila Dube. Salibonani bathandekayo, siyamukelana kusifundo sakulona leli viki. Mina nguMrs Siboneni Mhlanga. Siyathokoza sihlobo ukuhlangana esifundweni salamhlanje. Igama lami ngumfundisi uVizet Ncube. Asikhulekeni. Baba othandekayo sezulwini, siyakukholwa ukuba ulenjongo ngathi sonke uluntu sisaphila kona lomhlaba kuba sizwe isifundo esimangalisayo lesiletha ithemba kuona lomhlaba onakeleyo. Khuluma kithi ngaso ngendlela ephawulekileyo. NgoJesu inkosi yethu siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga mfundisi Ncube isifundo umthandazo. Bathandekayo singena ke kulesi sifundo sanamhlanje esilesihloko esithi sona amandla ovuko lukaKristu. Siqhubeka sebhukwini laba seKorinte bokuqala isahluko ngu15 ukuloba kukaMpostoli Paul. Namhlanje siphezu kwendaba yovuko, phezu kwendaba yabafileyo, phezu kwendaba yovuko. Siza kukhangela singakangeni kundinyana yethu yekhanda 1 Corinthians chapter 15 verse 14 to 17. Mhlawumbe singakayifundi singaxoxa ngamafitshane nxa sikhangela indaba yovuko. Kuyini uvuko? Kumbe nxa sikhuluma ngeresurrection ngesikhiwa, kuyini uvuko? Lokuthi ke kuyini esikuzwayo kumbe sikwaziyo mhlawumbe sasikuzwe mayelana ngani ngovuko? Into ekhona yini? Into ekhona eBhayibhelini kumbe izingxoxo nje mhlawumbe abantu ababezikhuluma nxa sikhuluma ngeresurrection? Siyabonga mfundisi. Siyabonga balalela ukuthi singene phakathi kwesifundo ngovuko. Ngesinye sezifundo engani silethe imibuzo eminingi ebantwini. Ngoba nxa usithi uvuko kulumahluko ukuthi umuntu athi senze lilale ekuseni abe ngovukileyo ngoba uvele ubekhona ephefumula. Kodwa basikhuluma ngomuntu okuthiwa umphefumulo uphumile wagqitshelwa. Saba kwazi ukuthi lenhlabathi siziyaphela sokudlekela kusela lutho kodwa ukuthi uzaphuma futhi. Ukusuka kunika imibuzo eminingi ukuthi uvuka kanjani umuntu? Uvuka kanjani? Ngenxa ukuthi inkolo evele ikhona le yayikhona kudala nyenge ukuthi kuvele umuntu angafa umoya weswazi ukuthi awubambeki uphumile wahamba engxenye yaphila kwenye indawo. Lokho sokudliwe ngamatheza kuvuka kanjani? Yikho uNkulunkulu afuna ukuthi namhlanje sikuveze ukuthi hayi ngengqondo yethu udliwe ngamatheza kwaphela kakuvukeki, kodwa kuJesu onguye osinika isiKristu wabuye emhlabeni waphila wafa wangcwatshwa wavuka. So wazoyendlala impilo ukuthi impilo ngenxa yesono kulokufa. Kodwa ngoJesu ovukileyo kuthi ukuthi amandla okuvuka khona. Sakuzwisa ngase ngesifundo ukuthi ukuvuka kutsho ukubuyela empilweni futhi akade leyo kuqala lo mzimba ofana nayo osuguquliwe kodwa ungumzimba obambekayo lokuphefumula ukufana kodwa sengumuntu njengayizona. Siyabonga. So ukuvuka into ekhona, into eyireality, asonto eyinganekwane engazange yenzakale. Okay, so ukuvuka kukaJesu in particular into enjani ekhona, into eyenzakalayo. Okay, siyabonga kakhulu mfundisi Ncube. Ufuna ukuthi nxa sisondela ekuvukeni kukaJesu nginanzelela ukuthi kulama theories amaningi. Okay.
abantu kumbe ngingasukeli lapho ngithi mina kubhuku leli sakufunda kilo ibhuku labaseKorinte bokuqala sinanzelela ukuthi umpostoli Paul waye address uhlupho lwaluvele lukhona ngaleso sikhathi addressa njalo uhlupho belube khona emuva before isikhathi addressa ibandla laseKorinte kakhulukazi kule issue yama theories athile ayelokwenza lokuvuka kukaJesu in particular. Siyabonga. Ngicela ukuthi ngubambe umlomo kompani usukhulume ngompostoli Paul addressa ake sizwe indinya yakwazwa ngekhanda uthini umpostoli Paul nxa ekhuluma ngalezi zinto zaqhubeka. 1 Corinthians chapter 15 verse 14 isiya ku 17 ithi njalo nxa uKristu engavuswanga ukuchumayela kwethu akusizi lutho njalo lunjalo lokholo lwenu. Phezu kwalokho singatholakala singofakazi bamanga ngoNkulunkulu ngoba sifakaze ngoNkulunkulu ukuthi wavusa uKristu kwabafileyo. Kodwa kamvusanga nxa ngempela abafileyo bengayi kuvuswa. Nxa abafileyo bengayi kuvuswa ngakho lo Kristu kavuswanga. Nxa uKristu engavuswanga kwabafileyo ukholo lwenu luyize lilokhu lisezonweni zenu. Mfundisi Ncube qhubeka. So lapha uPaul ubhala ukuthi kwakusokulohlupho. Nxa kuyini okwasokukhona. So nxa sinanzelela uverse usela uverse ngeka 14 iyasivezela kwabantu nxa engavukanga. So ukuthi wavuka kodwa kukhona abakholwa ukuthi kanjani kavukanga. So ukuthi kule mfundiso ezithile ezilokwenza lokuthi kavukanga ezigoqela ngizukuziqamba ngamagama azo ezigoqela ukuthi bakhona abacabanga ukuthi uJesu vele kafanga wafeinta. So umuntu ofeintileyo ngeke sithi uvukile. Angithi okwesibili abanye bakholwa ukuthi abafundi babethukile. Abafundi babethukile bacabanga ukuthi uJesu njani ufile so ke babethukile so kwethuka ngokwesikhatshana. So kwakule mfundiso yena leyo kwakukhona futhi enye imfundiso yokuthi hayi owafaya soJesu ukhona owafaya endaweni kabani kaJesu nxa esefile lapha kungulwana umuntu so kunormal phela ukumbona nxa usumbona esephila lapha ngoba vele ube kanjani uvele ngafana. So zimfundiso zonke ezinjani ezazikhona leso sikhathi so nxa uPaul lapha ekhuluma ngokuthi nxa ke engafanga so ukuthi uaddressa laba abakholwa ukuthi hayi wayefeyintile. Okay nxa kuyikuthi wafeyinta kuthi ukuthi ivangeli leli esikhuluma ngalo linjani alisilo lokukholwa kwethu kunjani kufile and so on. So nxa kuyikuthi uJesu kwangena omunye umuntu ethuneni lakhe angitsho kuthi ukuthi vele indaba yevangeli le kanjani kayisebenzi lokuza kwakhe nxa kuyikuthi weza kungamanga lokuthi wathembisa ukuthi uzavuka ngosuku lwesithathu konke kunjani kungamanga. So imfundiso yikho actually ungahamba kuJohane uthola ukuthi even engcwaba lakhe la bazama ukuthi balinjani balilinde indaba ingiyona leyo ukuthi kongona lapha indaba leka ingaphumi ibe liqiniso elamukelwa ngumhlaba wonke. Ukhuluma ngendaba lapha ezazikhona ukuthi inkolo leyi ikhona yini khathesi mhlawumbe ngoba lezi zinto angithi zazikhona kumbe nxa singakafiki khonapho kukhona yini abanye abakukhulumayo mhlawumbe bezama ukuthi khona bavale indaba yokuvuka leso ukhulumile phose kwaze kwaba kuthathu mhlawumbe nxa kukhona esikuthola laphana ngangizwe nxa ukhangela eBhayibhelini kuMateyu laphana esikuvezelwa iBhayibheli layo ngenye indlela yenzama ukuthi hayi umuntu lo kanjani kavukanga abathi theft theory ukuthi watshontshwa angazi sikuthola kubani laphana kuMateyu Matthew 27 nxa umfundisi uvizethu beveza ama theories imfundiso ezikhona mayelana lokuvuka kukaJesu kungilethela umcabango ukuthi zinengi izinto indaba ye resurrection fundisi iyenye izindaba okuthiwa
i-miracle Imiracle. indaba ye-resurrection iphefonywa nguNkulunkulu yedwa kufana le ndaba izinto ezingazwisisekiyo to the dot sizibambe ngoluntu kufana le ndaba yokuthi uJesu enguNkulunkulu wazalwa njani ngokomuntu uyabona ngikutsho so indaba ye-resurrection iyingxenye ye-bigger plan yokusindisa umhlaba so umpostoli Paul nxa i-introducer ku-chapter 15 la ulwisana le mfundiso elethwa nguSathane olwisana le ndaba yokusindiswa komuntu Okay. so imfundiso ekhona ngeyokuthi hayi utshontshiwe imfundiso ekhona ukuthi hayi akula kuvuka kwabafileyo hayi ngoba vele uSathane ulwisa ufuna ukudisturb indaba yokuthi umuntu asindiswe but iBhayibheli lisinika kuhle mfundiso ukuthi uJesu uvukile ngicabanga ukuthi sisiya phambili siza kubona but ngifisa ukuthi samukele ukuthi ukuvuka kwabafileyo nguNkulunkulu yedwa ongakwenza Okay. so ngokuthi uSathane ufuna abantu bangakwamukela ukuthi uNkulunkulu lamandla okubuyisela impilo kulabo abafileyo uSathane udiliza ingqondo yonke yokuvuka yikho ebisa ama theories amaningi kodwa isifundo sanamhla sizasincedisa abalaleli lababukela ukuthi sizwisise ukuthi kule bufakazi obubambekayo yes ngoba nxa kuyikuthi uJesu kavukanga then kudiliza iplan lonke lokusindiswa kwethu so uSathane yindaba alwisana layo so esifisa ukuthi sikubone ukuthi iBhayibheli lilo bufakazi obupheleleyo ukuthi uJesu wabuya lapha waphila waba ngumuntu wafa esiphambaneni kwaba nguye sibili ofileyo kulomuntu ofe inter 3 days yini ngilandelela ngisho ukuthi 3 days ulele ulokho kuthiwa ufaintile so sikhuluma umfundisi uDubuthengeni sawakhuluma into yokufa sitsho ukuthi umoya lenyama kwehlukane umuntu ayigqitshelwe ivesi iyasitshela ukuthi uJesu wethulwa ngeFriday wayafakwa engcwabeni kwavalwa so kwaba yido yokuqala ngesabatha eyayilandela lapho wayesethuneni ngeSunday ikhavuka khona so ama theories yaweza ukuthi ungawakhangela closely ukuthi kawabambi manzi kodwa kasigagadleleni ku-evidence yeBhayibheli ukuthi uJesu uvukile siyabonga mhlobo ngithanda elakhwelele ukuthi indaba yovuko iyisimanga sikaNkulunkulu imiracle engenziwa ngubani uNkulunkulu yedwa ngoba umfundisi la njengoba nevezi ukuthi nxa sikhuluma ngovuko sikhuluma ngomuntu uyabe sefile kunje sikhuluma ngabantu abaleminyaka bafa njalo kuyaveza kusobala ukuthi umzimba lo esilawo ngumzimba obolayo kusitsho ukuthi nxa umuntu esefile sokumele kube khona ukuthi umzimba uphele ubole ube inhlabathi njengoba navela iBhayibheli sithi sinini siluthuli so ukuthi bese sikhuluma ngempilo yento enjalo nxa ngakube ngaleyo ndlela so kuthi ukuthi imiracle kabani kaNkulunkulu so lapha nxa ngilizwa kuhle bafowethu siyaqinisa ukuthi uJesu wavuka ngamanye amazwi lokhu sekumele sikuveze sobala ukuthi khona ke ubufakazi lobu njobana ekulethile ukuthi iBhayibheli yakuveza maybe ngamafitshane sesingazama ukuthi sigijime phezulu kobufakazi bona lobo ukuthi uJesu wavuka ukuncedisa mhlawumbe olaleleyo ukumvezela ukuthi hayi iBhayibheli yakuveza lokho iBhayibheli yakuveza lokho iBhayibheli yakuveza lokho ukwenzela ukuthi mhlawumbe lami nxa nyabe nihlezi laphana bengithandabuza indaba leyi ngisale sengizwisisa ukuthi ngeqiniso uJesu kanjani wavuka nanzi nampu ubufakazi obuvela ngapi eBhayibheli hatsho obubodwa kodwa ubufakazi mhlawumbe obunengi angazi ngamafitshane singaba lakho okubili okuthathu okuyi evidence okuyibufakazi from the Bible ukuthi uJesu wavuka mhlawumbe ivini sikhangela la kuthiwa yini kuhistory nje sikhangela ukuthi bukhona yini ubufakazi esingabufumana kuhistory kumbe kuvini kugeology nxa bukhona ubufakazi njengona kathesi kule archaeology nxa ukuthi bukhona ubufakazi ukuthi uJesu kanjani wavuka ubufakazi mfundisi bunengi siyabonga ukuthi nje uma umuntu ekhuluma bana ingqondo uSathane ayihlanyele ebantwini ubandezela ukuthi singakholi ukuthi uNkulunkulu ulethu usindiso ngoJesu okay umlimi akuvumelana noJesu ezulwini ukuthi uzakwehla ukufa abesevuka ikwakudilizayo obunye ubufakazi obusegcekeni umuntu wonke ulosuka athi uJesu uvukile aluchithwa iChristmas
senzani nxa engazange azalwe afe avuke senzani Okay. labathi kavukanga bayahamba ngeChristmas bethi kathi sikholwa ngoba indlela yokuthi akuphikiseki ukuthi kulomuntu othiwa nguJesu owabuya ewazalwa wafa wavuka silapha insuku zakhona ezigcinwayo ngubufakazi balo wesibona ukuthi buyaveza ukuthi uSathane uzamile ukuvala kuyehlula ungaye eBhayibhelini bucacile omama koJuda babengananzelelwa babengeke babuye futhi embalini ukuthi bangakhuluma ngento zikaNkulunkulu kodwa umuntu waqala ukuyabona uJesu kwakhe engcwabeni umuntu ongumama okwenzayo lapha ukuthi kwaveza ukuthi umuntu ongumama waba lo mhelo wakhathazeka wazotshela amadoda ukuthi uJesu kakho ngani amadoda ophethu bakhe bahamba bafuthi ukuthi kakho la kaTesu ngaye ePalestine kubhaliwe engcwabeni ukuthi kakho kuthi uthi bufakazi obabheka I think ukunonisa umcabango kamfundisi ungakhangela laba bafika engcwabeni ngomama kodwa kurekhodwe kuvangeli likaMateyu ivangeli likaMateyu nxa eloba olobayo uloba engaqhakathekisi ubulili besifazana at any given time hamba khaya Luke chapter 1 nxa kukhulunywa ngegenealogy kaJesu ukhangelwa obaba umama is never in the picture loba ku10 but in the very same book ehluleka umlobo ukuthi achiye umama phandle hayi khathesi anti ngingehluleka konke but la ubufakazi lo wabonwa ngobaba ubufakazi bokuvuka kaJesu ubone mbani umama ongaqhakathekiswanga la nxa engaqhakathekiswanga umama akaqhakathekanga kathesi kodwa isehlakalo lesi ngoJesu siqhakathekile kasivezwe nxa sivezwe ngumama ngcono right siqume imithetho yethu esibekileyo ngokungaqhakatheki ukabani ukamama so that one is very very key okwesibili angikwazi ukuthi kwaba njani ukuthi kube lomcabango ukuthi kulinda amasotsha ingcwaba likaJesu yilo futhi lodwa esizwa imbali yokuthi lilindwe bayafa abanye kodwa leli kuthiwe kalinjani alilindwe and lilindwa ngamasotsha amakhulu but kasizwa kumbali ukuthi amasotsha lawana axochwa ngumuntu olapha emhlabeni hayi kodwa yibo abathenjiweyo so ngiyisayini ukuthi uSathane lilindile wayengeka linda umsindisi olele lapha ulele kodwa nxa sesifika isikhathi ngoba babe balile phela labo ukuthi insuku lezi ezintathu madoda vimbani la kufaka uphume lutho kodwa kwenzakala so kwesikhathi wenza ngaboma ukuthi kube lezinto ezenzakalayo ukuze zibe ibufakazi obuthe kla ngoba bekungabe nje like any other person bekungaka kwabala mucho kodwa vimbani ukuze ekuvimbeni kwenu kukhanya so ngizama ukuphendula umbuzo othi khona nxa singakhangela ngebiblical perspective anje ngokukhangela kweBhayibheli siyakubona xathu ukuthi uJesu njani uvukile siyabonga ngicela ukuthi something yes ukufollow up lokho okuchiyo ngumfundisi mina mvele mbona amandla kaNkuluNkulu ukuthi adilize icebo likaSathane lonke afuna ukumelana lecebo likaNkuluNkulu iRoman guard kuthiwa yayilamasotsha ngo100 okwakumele yelinda ingcwa Sathane wayevalile njengoba umfundisi esechilo uthe wayengekalinda umsindisi mina mbona plus lokho akutsho ngibona ukuthi uNkulunkulu uya overrula izehlakalo zonke kakhulu uSathane sithi ufaka ibutho elinenge lilamandla ukulinda uNkulunkulu wayegoqa izandla ebona ama witnesses to Christ's resurrection 100 abokumele bangene emzini babone bakhuluma bakubonile so into kaNkulunkulu uNkulunkulu wayesethile vele khapha ukuthi abazafakaza banike laba izitha zabo bazabona izitha ziyafakazela ukuvuka so yikho engubona khona ukuthi amandla kaNkulunkulu angakamiswe ngamandla esitha siyabonga kakhulu akusikhangelele khona lapho uMark 14 verse 55 Mark 14 so siyabonga kakhulu bafowethu so ubufakazi bukhona eBhayibhelini ngithanda indlela okulethe ngayo ukuthi uMateyu ngokwakhe so nxa sikhangela asibo mama bodwa nxa sikhangela amabhuku uMateyu Johane labanye sithola ukuthi
kulobufakazi bokuthi oPetro bagijima bayabona ngoba sike sakhuluma ngama theories nxa esidingela laphana ukuthi kwakulama theory amaningi kulale theory enye ikhona yokuthi hayi kwakuyi wrong tomb abahamba kiyo siyayibona indaba yakhona so kayisilo ingcwaba likabani lika Jesu so bahamba babona elinye ingcwaba elinjani eli empty so uzananzela ukuthi pho nxa ukuthi kwakunjalo abanengi ke laba bahamba bayabona ngoba omama bahamba bayabona oPetro bagijima bayabona siyabona indaba yakhona uJosepha wase Arimathea nxa laye so bonke bangabe bahamba engcwabeni elingayisilo yini ngokunye okumele sikunanzelele khona okhana nxa esifundela lapha lamuhla mfundisi ungahamba eIsrael lamuhla laba bengafuna ukumkholwa uJesu amaJuda khona lamuhla bonke nxa kufika ethuneni kaJesu bathi ileliya it's empty livulekile actually okunye kulamhlanje ungaya eIsrael ngalo uzathola ukuthi amathuna wonke bayaqhakathekisa amathuna wonke amathuna asindiwe alungiswa abayikho konke kodwa kule thuna one lingalungiswanga lathiwane la lamhlanje kulesilobo kulotshiwe ukuthi uvukile so ke labangekho kunkolo yesiKristu bakholwa ukuthi hayi singangamkholwa yena kodwa ukuthi yena nguyolala laphana lokho yibufakazi obunganjani obungaphikiseki siyabonga sifundele uzasibambela lo 1 Corinthians khonapho verse 2 and 11 angazumbe ngunike iverse eyiyo Mark chapter 14 verse 55 abapristi abakhulu leSanhedrin yonke babedinga ubufakazi obumlahlayo uJesu ukuze bambulale kodwa babuswela verse 64 verse 64 selikuzwile ukuhlambaza lithini manje bonke bamlahla bathi ufanele ukufa okay so lapha sitholani ke lapha chapter 15 verse 1 Mark uMark ithi ekuseni kakhulu abapristi abakhulu labadala labafundisi bomthetho kanye leSanhedrin yonke bavumelana ngesinqumo sabo bambopha uJesu bamqhuba bamethula kuPilato right okay lapha esikuyini esikunanzelelayo uverse 64 uveza ukuthi laba abantu laba bakunquma ukumbulala uverse 1 uveza ukuthi usevukile umuntu ababenquma ukumbulala bambulala so ibonobo ibufakazi ukuthi abathe bazambulala ufile ekufeni kwakhe wangcwatshwa nangu kathesi bonabo bantu yibo futhi abafakazi ukuthi unjani uvukile ingcwaba kalilani okay so siyabonga so ukuthi kuyaveza ukuthi ke ama theories lawana athi unayo uJesu kafanga wafeyinda kasoqiniso siyabona indaba yakhona now nxa siqhubekela phambili ngicela sifunde uKorinte liyane engikunike yona 1 Corinthians chapter 15 verse 2 ngaleli vangeli liyasindiswa nxa libambelela elizwini engalichumayela kini nxa kungenjalo selikholwe ize verse 11 verse 11 ku chapter efana nayo ngakho la ngabe kwakuyimi loba kuyibo lokhu yikho esikuchumayelayo njalo lokhu yikho elakukholwayo now sinanzelela ukuthi umpostoli Paul uyafithizela indaba yokuthi uvuko lokulichumayela kanye lani lokukholwa abe sithi ngaleli vangeli kanti nguverse 2 ngaleli vangeli liyenjani liyasindiswa kungani kanti umpostoli Paul ekhanye kumanyanisa ukukholwa lokuchumayela ngali indaba yani yovuko singananzelela abalaleli abukeli indaba yevangeli nguJesu so uJesu esikhuluma ngayo nguye phela owabuyayo wazalwa wahlukuluzwa wafa wavuka
So kusukela kuGenesis babe vele bethenjisiwe ukuthi kuza kuzalwa umsindisi. So ivangeli vele liyame kuJesu Kristu ukuzalwa kwakhe ngoba uzelwe ngesimanga sokuya entombazane ngala ndoda engazi indoda. Wabuya wafa wangcwatshwa wavuka isimanga. So nxa umuntu ethi ivangeli ukhuluma ngesimanga sokuthi uKristu enguNkulunkulu abe ngumuntu afa ngcwatshwe avuke. So uPaul uthi nxa sikholwa kuJesu sikholwa kukho konke akwenzayo. So nxa ukuthi waphila wafa wangcwatshwa yili ivangeli lathi ke singaze sife ngesono abakuKristu baza kuvuka. Indaba yevangeli ithi ukuthi sikholwa ukuphila kukaJesu ezelwe ukufa kwakhe lokuvuka kwakhe kusinika amandla legunya lokuthi isono singabulala umuntu singahlukuluza kodwa ke sivuka njengalokhu wacanda indlela yokuphila lokuvuka. Siyabonga mfundisi. Sibalaleli nxa siqhubeka ngesifundo sizananzelela ukuthi sesikunanzelele sesizwile ukuthi kwakulezi mfundiso eziningi ezazinjani ezikhona funa la namhlanje ezifundiswayo ubona hayi akula kuvuka kodwa umuntu uvuka ngalindlela. Sasesibona njalo ukuthi ke kulobufakazi obunengi obungaphi obuseBhayibhelini kanti ke uzananzelela ke ukuthi iBhayibheli yaveza ukuthi kayisibo mama bodwa abanjani ababona uJesu laphana. Mhlawumbe singakaqhubekeli phambili bemfisa ukuthi sizwisise ukuthi sesikhulume ngakho kuvuka lokho. Kuza kuba njani? Sayabona indaba yakhona. Kuza kuba njani? Nxa kuyikuthi abantu bekhuluma ngokunye ukuvuka okungayisikho lokho mhlawumbe okukaJesu. Right. Sayabona indaba yakhona. Kuza kuba njani ukuvuka lokho? Ukuvuka kwangikhona kumi njani? Kuyavuka njengoba sikhuluma ukuthi umuntu uhlangene umphefumulo lomzimba. So uzavuka njani umuntu? Mina nithatha example ukuthi uJesu anti nguyindlela yethu. Nxa usiya kuJohn 14 sithi yimindlela leqiniso lokuphila. So sikhangela kuye uJesu ukuthi wavuka njani? Wavuka njani? Yena wavuka umzimba waba khona njengalokho wawukhona kuqala. Okay. Wazi wathi Thomas uyathandabuza wena akuhloma umunwe. Okay. So ukuvuka kwaJesu yikho kuzaba ebantwini abakholwa kuJesu. Siyavuka imizimba le iyaguqulwa imizimba esono kodwa ingumzimba obambekayo. Siyimizimba esinye isimo eselisukuyaphila ezulwini. So sivuka kuhlangene umphefumulo lenyama. Kodwa siyinyama esiguqukile engaso inyama elesono. So ngamanye amazwi lapha mfundisi nxa ngikuzwa ukhuluma ngalendlela so umoya kawuphili uwodwa lapha uzimele. Ukuthi singathi hayi njengoba uvele wona ulempilo uzahle uqhubeke uphila. Nxa uwodwa lapha kanjani awuphili. Umzimba uwodwa lawo kanjani awuphili. Ngoba nginanzela ukuthi kukhona imfundiso ezikhona ukuthi hayi nxa umuntu esifa lapha hayi umzimba uyabola kodwa umoya kawufi. Umoya uyaqhubeka kunjani uphila usiya phambili. Ake sizwe ukuthi iBhayibheli lithini. 1 Corinthians chapter 15 verse 36 to 41. Mfundisi ungakayifundi uzasibambela uverse 36 to 41. Ansiyananzela ukuthi sikhuluma ukuthi indinyana yokhanda iveza ukuthi kuverse 14 uba uKristu engavuswanga kwabafileyo. So mfuna ke sithi sinanzela ukuthi iresurrection kumbe ukuvuka lokho sikukhangele sikuqathanisa lokufa. Okay. Angithi sikuqathanisa lokufa ukuthi ofileyo ungaphi. Okay. Yikho kuveza lapha la into. Okay. Ufile kule mfundiso ezinengi njengalamhlanje. Kulabantu even evandleni ungakhangela abantu ungasondela eduzane enxeku siyangcwatshwa umuntu besenza lokho ukuthiwa ibody view. Uyabona sebekhuluma lalo umuntu. Angithi ukhuluma indaba eqhatheke. Bakhuluma lo muntu lwana nxa ungananzi ukhatshana uyabona indebe zisenze nje. Omunye ngenxa ukuthi ungumKristu aza kwenza ukubalekela ukuthi kuzwakala amazwami kodwa uzabona indebe zisenza njani. So okutshengisa ukuthi baloku kulenkolo ethi umuntu lo
kafanga fi kukhona lapha asayekhona yena futhi lakathesi ngoba nxa ngikhuluma la uyangizwa mina la nxa mina ngingabona ukuthi uyanjani uyangizwa so ngiyekela ngikhulume laye ngoba uyanginjani uyangizwa yikho azathi usilungisele indawo ngoba ucabanga ukuthi umuntu lwana kukhona lapha ayekhona and uyanjani uyaphila. Not only that kuyadlulela phambili mfundisi kufika esigabeni sokuthi umuntu kulomkhumbulo ukuthi umuntu lwana sezulwini angithi yikho uLuka laphana kumsebenzi evesi lo Abraham unjani bakithi ufile angithi kenyukela ngapi ezulwini kenyukela ngezulwini. So yona le indaba yokukhuluma ngovuko iqinisa ukukholwa ekutheni ofileyo gazi lu angithi ulindele usuku lokuvuka enlolo suku lokuvuka ngithi yikho kuthiwa leli ivangeli leli li empty nxa uKristu engavuka ngoba nguye ozabavusa okay abanjani abafileyo. So ke wena nxa uzakholwa ukuthi ba somewhere uthi wena ukuthi uJesu laye lokho engavuka at some point. Okay siyabonga kakhulu mfundisi Ncube akusifundele uverse 36 to 41 chapter efana nayo ithi ngiqalise ku verse 35 ithi kodwa omunye angabuza athi abafileyo bavuswa njani na okay bazabuya belemzimba enjani na verse 36 yeka ubuwula elikuhlanyelayo akuphili ngaphandle kokuba kufe lapho lihlanyela kalihlanyeli umzimba ozakuba khona kodwa inhlanyelo nje mhlawumbe eyengqoloyi loba okunye lakho kodwa uNkulunkulu uyinika umzimba njengokuthanda kwakhe njalo uhlobo ngalunye lwenhlanyelo ulunika umzimba walo inyama yonke kayifanani abantu balohlobo lunye lwenyama izinyamazana zilolunye izinyoni olunye enhlanzi olunye njalo lithenqina ukuvesa verse 39 maybe ungamakhona phana singaqhubeka nxa ithuba livuma lapha nansi ivesi lapha badala isivezele okunye lapha abantu bangabuza ukuthi kanti abantu laba bazavuka okunye sesikukhulumile ukuthi bazaphiwa umzimba onjani. Umpostoli Paul abeseletha impendulo akhulume ngemzimba echiyeneyo inyamazana zilemnye imzimba inyoni zilemnye imzimba abantu balenyama yenye kusincedisa njani ukuthi siphendule indaba yovuko leyi. Ngicela ukuphendula ngiqalisa lapha mfundisi ukuthi indaba yovuko iqinisile alright mana ke mpho ngikhangela nje uJesu wathe vukile ivesi ithe wabonakala kubafundi and kule indaba ku Matthew chapter 28 ithi wabonakala ekuthiyeni ngale by the sea once more kuthiwa wafika khona ngale bambona physically okay wakhuluma labo angazi kumbe umoya uyakhuluma yabazi kumbe umoya uyadla because kuthiwa walungisa ukudla badla labafundi wakhuluma bamazi kodwa lapha umpostoli Paul usinika umfanekiso omuhle owabalimi ukuthi nxa sihlanyela inhlanyelo mhlambe ndisithi intanga yomumbu sihlanyela igrain emhlotshana liyani siyaphansi ngaphandle kokuthi liyani intanga iqalife akumili lutho so umpostoli Paul unika ona lo mfanekiso ukuthi even okuzaphuma kwakhona kuphuma kwehlukile kulalokho esikufake phansi yakubona so bekumele ukuthi uNkulunkulu asincedise sizwisise indaba ezika uNkulunkulu ngezinto esizibonayo esiphila lazo nsuku zonke so nxa sokuvuswa lapha nxa sokumila kuthethe ngapha umzimba oluhlaza ngoba sifaka intanga emhlophe eqinileyo kodwa kuvuka kulusungulo olubuthakathaka osolungani lule flesh lakubonisa ukuthi oluphilayo so kusinika ukuthi uNkulunkulu nguye lamandla yona liyani sithi vele mfundisi ilife principle yokuthi iphume iphile ikuNkulunkulu lokuthi iphumi luhlobo bani yinyawuthi kumbe kuya uNkulunkulu nguye okuphethe so uthi lapha sifanele ukufunda ukuthi
ekuvukeni umuntu ungcwatshwa engumzimba obolayo Okay. ofayo owesono kodwa ekuvusweni lo mzimba uzabe usungayisiwofayo usuphiwe esinye isimo kodwa ungumzimba njengoba sivumelene ukuthi uJesu wabonakala engumzimba ele voice ekhuluma esidla esenza njalo so indaba yokuvuka ayivumi ukuthi sithi umuntu uvuka abe ngumoya ngenxa ye-evidence yalokho esesikulethi kule imicabango yokuthi umuntu ekuvukeni uba ngolunye ulutho ezinye inkolo ezinjalo uzokuthiwa hayi angafa uvuke seyisibungu esithile kumbe uvuke seyinkomo you know ukuthi indaba ye-resurrection lama theories wonke lawa angabambekiyo sibuyela kuGenesis 3 amango okuqala umfundisi uncuba ukuthi indaba ye-immortality of the soul ukuthi kule mfundiso egcwele ukuthi hayi vele umuntu kafifi hayi vele kunje yikho sithi uJesu wafeyinta kunjani but amangesilisana lawo la ngamangesiitha sikaNkulunkulu esithi umuntu kayikufa fi so yikho ubona lathi sicabanga ukuthi abafileyo bakweyinye indawo basibona balamandla phezulu kwempilo yethu so ende khonokho mfundisi kuhle kudilize icebo likaNkulunkulu lisiya phambili ngoba nxa abafileyo sebengokunye kuthi ukuthi life ya continue non stop angafe inkomo uyavuke sengokunye abe ikhonokho avuke liyabona ukuthi uSathane utshela abantu ukuthi impilo iyaqhubeka on and on iye phambili yes so silwisana lalo uNkulunkulu ukhulumile ukuthi umphefumulo wonayo uyakufa so kule separation for sure nxa sivuma i-death umfundisi ukuthi into kuhle nxa sivuma ukufa uhamba le resurrection you cannot separate the two ngoba uNkulunkulu usinikile ukuthi umuntu uyafafi but amandla like sikuthi miracle uNkulunkulu yedwa onguyumnikazi wempilo uyayiqala kungela lutho angaluqala ngaso siyabonga amavesi asivezele laphana aqathanisa inyamazana inyoni ukuthi kathi kungani vele umlimi engazange asiningiya mphongo ucabanga ukuthi ngabe umlimi wanika indlovu umzimbo onjengomuntu ngabe kwahamba njani mphongo ucabanga yona sidla amahlamvu so imzimba le ichiyene okay ufuna ukuthi kimi ebengifisa ukuthinta ungakafikile umcabango yikuthi asikunanzeleleni ukuthi umuntu angafa evuka umzimba uyakuguqulwa ngokutsho kweBhayibheli at the same time umuntu lwane kuvukeni uza kuba lendlela ukuthi identify simnanzele enjengokuthi nxa bekuthiwa umfundisi uKhumalo angitsho kaso siye fanisa umfundisi uDube kukhona ukuguquka uNkulunkulu azakwenza okugoqela ukuthi umzimba lo ufe usifa ulokubola kodwa kathesi wambatha kunganjani ungaboli isibonelo esinye sihle sisithola ngoba sikhangela ukuthi isifundo sikuJesu uJesu wavuka babona yena njengoba uJesu engubani enguJesu futhi abesesithi kumsebenzi wani uthe esesenyuka esezulwini ababonanga ingilosi isenyuka babona ubani uJesu angitsho lesithunywa safikayo sifika sithi madoda seGalili limele lijolozele ezulwini uJesu lo lenani bala liqhathe kakhulu uJesu lo elimbona enjani esenyuka lizambona futhi ephenduka njengoba linjani limbonile so yikho engunanzelela ukuthi asikunanzeleleni ukuthi uJesu wavukayo nguye futhi ozabavusa laba abaleleyo engakabavusi hayi balele siyabonga mfundisi Ncube so kuyasivezela ke ukuthi uNkulunkulu yena uzanika imzimba ngendlela athanda ngayo umzimba osuvuma ukuthi uyephila ku-environment yasezulwini siyabona indaba ngkhona ayikhona umzimba onjani obolayo nxa sisiya phambili ngesifundo sinanzelela ukuthi ke sesikhulumile kabanzi ngokuvuka omunye umuntu mhlawumbe lalele ngalo uthi manje ukuvuka lokhu kunginceda ngani
isignificance yali resurrection. Maybe isigaba sethu sokugcina nxa sisiya ekugoqeni isifundo ukuthi ukuvuka kukaJesu lokho sesikuzwile kule significance bani esilayo mhlawumbe esingayabela abalaleli lababukeli ukubana ngalokho kuvuka silaleli ithemba ngoba sinanzelela ukuthi banenge abambonayo anti sesikukhulumile ungafunda mhlawumbe ukwenzela kubalaleli lapha ungafunda u1 Corinthians chapter 15 verse 3 usiya ku8 laphana uyaveza ukuthi banengi abambonayo uJesu engcenye ngapho nguyibala ugijima then sisanakana ngalokho ukuthi singaletha significance bani ngalokho kuvuka kukaJesu okwenzakala 1000 years ago khathesi esiphila khathesi ngo2026 ukuvuka lokho kusincedisa njani enkambeni yethu yokukhola sifundele ngoba engakwamukelayo lami ngakudlulisela kini njengokuqhakatheke kakhulu ukuthi uKristu wafela izono zethu mayelana lemibhalo lokuthi wangcwatshwa lokuthi wavuswa kwabafileyo ngosuku lwesithathu njengokutsho kwemibhalo kanye lokuthi wabonakala kuKefasi wasebonakala kwabali12 emva kwalokho wabonakala kubazalwana abadlula 500 sikhathi sinye inengi labo lilokhu lisaphila lanxa abanye sebalala wabuya wabonakala kuJakobe wabesebonakala kubapostoli bonke kwathi ekucineni wabonakala kimi futhi njengalowo ozelwe ngendlela engajayelekanga. Now siyeza ukuthi umpostoli Paul uqinisa ulethi summary yabantu ubufakazi obubambekayo ukuthi abantu abambona abanye basaphila ngesikhathi ebhala so wayengafaniseli hayi lanxa abanye sebanjani sebalala. Now bese ngibuya khonapho kulomuca okhulume ngokuthi njenge mibhalo khathi imibhalo yayitheni mayelana ngokuvuka lokho kumbe silembhalo esekela umbhalo lo emibili ukwenza leyo ube ngoyesithathu kulo Luke chapter ngu24 iverse ngu44 kusiya ku47 uJesu evukile ehamba la Cleopas besiya eMayas lomngane wakhe so uJesu kuthiwa wabachazela zonke lezi zinto ukuthi kwakumele afe ahlutshwe afe avuke njengalokho umbhalo weOld Testament wawukulobile sibe sesizuza Romans chapter ngu1 iverse ngu1 to 4 layo isivezela ukuthi indaba yokufa lokuvuka kaJesu yayikade yakhulunywa uNkulunkulu ngabaprofeti so indaba leyi umpostoli Paul nxa eyiletha uthi sehlakalo sokuvuka kukaJesu senzakala ukugcwalisa njengokugcwaliseka kombhalo. Alright ngicela ukuthi ngicommente ngoverse 23 oka 1 Corinthians maybe ngabala verse 20 to 23 okay ngihle mbala verse 20 to 23 uyihlanganisa ithi kodwa ngempela uKristu wavuswa kwabafileyo izithelo zakuqala zalabo asebelele ngoba njengokuba ukufa kweza ngomuntu ukuvuka kwabafileyo lakho kweza ngomuntu ngoba njengoba ku-Adam sonke sisifa njengokunjalo kuKristu bonke bazaphiliswa verse 23 kodwa ilo lalowo ngethuba lakhe uKristu uyizithelo zakuqala kuza kuthe kubuyeni kwakhe kuvuke labo abangabakhe bengifuna ukulanda mfundisi indaba yokuthi uKristu uyisithelo sakuqala ngoba imbali iOld Testament isivezela ama-feast lawa nangu7 aveza ukuthi uKristu uzakwenzani ukuzasindisa umhlaba so nxa uKristu esefikile sihle simbone sukela kuPhasika ku-unleavened bread ku-first fruits kusiya wonke nolana isiseko so ngifuna ukulanda leyo ukuthi umbhalo uthi uKristu uyisithelo sakuqala yeah uJohn khona lokho usincedise bemfisa ukukhomenta nisithi ngiqalise ngokunika i-background emfitshane ukuthi uIsrayeli kwakungumfuziselo babesenza lokho amasimu
vuthwa ukudla kuvuthwa kwakumele ukuthi kuvunwe izikhwebu zakuqala uNkulunkulu abuya azobongwa adunyiswe then iharvest singenziwa and khona lokho kwakuyi celebration eyayikhangela eyayi prophetic ukuthi yes eyayikhomba kuyakwenziwa nguJesu so iyasivezela ukuthi uJesu wavuka waba yisithelo sakuqala singanazela iFriday imela iPhasika uJesu ehlatshwa iwundlu lihlatshwa njengewundlu then umkhosi wesibili uJesu esengcwabeni unleavened bread then owesithathu iresurrection yiyo emelwa ngumkhosi wokukhwetshulwa kwezikhwebo zakuqala so uJesu ubuye wagcwalisa zonke lezi zinto kodwa ubevele kwenza efundisa lokho kuyakwenzeka ekuzeni kwakhe ukuthi bonke abafileyo bemkhethile beyivumile intando yakhe belivumile icebo lokusindiswa ngaye bangaze bafe bayakuphila so umfundisi uvize ethi kwathinta ukuthi amandla uJesu avuka ngawo yiwo amandla azavusa ngawo bonke abaleleyo bemkhethile so silethembele injalo isignificance ekhona la ukuthi thina sifayo silovuko esiluthenjisiweyo ngeevidence yokuthi uJesu uvukile siyabonga mhlobo siyabonga ukugcwalisa khona lapho yebo mfundisi literally again sizananzelela ukuthi uJesu wayengayisokuqala ukuvuka kwabafileyo kodwa ubizwa ngokuthiwa ngokuqala isithelo sokuqala uMose wavuka kodwa ayisiso isithelo sokuqala indodana yomshunami yavuka ayisosithelo sokuqala indodakazi kaJairus khuluma ngomngane wakhe uLazaro bonke labo bavuka uJesu engakanjani engakafi kodwa ayisibo zithelo why ungakhayela bonke laba bafa futhi bafa futhi so indaba yokuvuka kwabo yayingayisikho lokho kuvuka esikhuluma hayi kodwa lokho kuvuka esikhuluma ngakho yikunqotshwa kokufa uverse 26 lapho uthi isitha sokuqala sokucina sokuchithwa yini yikufa so ufa lapho ukuthi ngakho ngaphindathi uJesu wafa ngokwesibili wafa kanye yikho ezamemeza angitsho athi vukani abaleleyo banjani balizwi ilizwi lakhe ngoba ekunqobile ini ukufa siyabonga so nxa sikufaka kucace kuhle usevezile laphana ke ngendaba yesignificance le ukuthi kuAdam wawuqala banjani bayafa kuAdam wesibili banjani bayaphila ngithi so ukuvuka kukaJesu kusinika ini ithemba impilo njalo usukhulume ngendaba yesono laphana ukuthi indaba yesono ngokuvuka iyaqedwa ngoba alubana engavukanga kuthi ukuthi indaba yesono iyabe engaqedwa ngoba ngithi isono yiso esibangele ukuthi umuntu kanjani afe siyabona indaba yakhona siyabonga so nxa sifunda laphana sisiya phambili uverse 54 kusiya ku57 sizananzelela abalaleli ukuthi isifundo sethu sigxile kuKorinto oqala chapter 15 isahluko nje sonke mayelana ngokuvuka nangokufa sizwe uverse 54 usiya ku57 ithi nxa okubolayo sekuqokiswe okungaboliyo lokufayo okungafiyo kuzagcwaliseka isitsho esilotshiweyo esithi ukufa kuginyiwe ekunqobeni kungaphi wekufa ukunqoba kwakho lungaphi udonsi lwakho wekufa udonsi lokufa isono lamandla esono ngumthetho kodwa kabongwe uNkulunkulu uyasinika ukunqoba ngenkosi yethu Jesu Kristu amen so amavesi lawa asivezelani ngefinal victory eza kuba khona ebantwini sinikwa ubunandi bokukholwa ukuphila ukufa lokuvuka kaJesu isiqoqo sobunandi benkolo yevangeli likaJesu leyo ukuthi limzimba esiphila kuyo anti kuthiwa bonke uAdam bayafa imizimba le ilokufa okhonzayo uyafa lo ngakhonze nxa ngumuntu uyafa le nyamazana sezifela ukuthi sesihlabeni kwesonto nazo ziyafa kodwa indaba ithi yona uJesu isiqoqo sakhe kulanda umuntu kusukela eEden laphana uSathane wangani unqobile
watshakala wangani nguye obusayo wafaka inkolo zonke kodwa uJesu nxa evuka esithi ku verse 8 kaMateyu 28 amandla wonke anikwe kimi so amandla ukuthi sivuke akuJesu so kusinceda ngokuthi ukufa kukaJesu lokuvuka kusinceda ngokunqoba isono lokunqoba ithuna ithuna abalala bonke salinqoba isono sasinqoba kodwa sisinqoba kuphela ngokukholwa kuJesu umuntu aya kuJesu usephethe amakhiyi kaphathangana ukhona uJesu lamakhiyi so angathi ukuthi ngangikhaya amakhiyi lawo ngingene engcwabeni ngilekhiyi uzabe uyalivule kuphela ingcwaba ngoba ngingene ngingumngani wakhe mina ngiyakhuleka ukuthi inkonzo kumbe ivangeli kaJesu lithathe mlalelo mbukeli ngoba lilesithembiso lethemba lokunqoba isono lokufa siyabonga kakhulu umfundisi Dube so ukuvuka kukaJesu kuqhakatheke kakhulu emntwini wonke okholwayo ngaphandle kwakho ukuvuka kakulathemba njengoba ke abantu besifa singcwabana ukusa kwamalanga so kulethemba ngenxa yalesi sehlakalo esenzakalayo esani esokuvuka mfundisi mfundisi mina lapha kuyanithethekisa siyakubona yini ukuthi ungakhala amavesi abaliweyo lapha asithintele into emnandi kakhulu enjengokuthi mhla wosuku lovuko kumbali yoluntu kuyafika kongqe isubject ethi kufa so nxa isikongqe kuthi ukuthi lapha umuntu lo ovukileyo lo bengafanga ephila elungile impilo yabo isimpilo yephakade bephila okungangokuthi isikhathi lesesibe laso seminyaka eyinkulungwane embalwa siphakathi siphicana lesono kuyafika kongqe kube leso sikhathi esiphile phakathi kwaso lokufunda lokho esikwenza kuyafika esigabeni sokubona ngazathi vele asange sifundela ngakho ngoba okuphambili kude akungebaliswe le second ka planet earth le siphakathi kwesono so kimi ukunqoba lokhu kunginika igunya lokuthi hayi asifikeni khona ngoba ukufika lokhu impilo engunaphakade eza kwenza ukuthi ke kube lengqondo kuyakhitshwa ikuthe wena sikhuluma ngemizimba emitsha ngitsho kuya brushwa off ukuthi umuntu wake wafa kwaba lesono kwaba lo Sathani iphakade lonke yikho kufike emkhumbulweni wami ngekusasa siyabonga engxenye ungasifundela ivesi yokucina mhlobo laphana ngamafitshane u50 and 51 u50 ithi bazalwane ngithi kini inyama legazi akungeke kudle ilifa lombuso kaNkuluNkulu lokubolayo kakulidli ilifa lokungaboliyo lalelani ngilitshela imfihlakalo kasiyikufa sonke kodwa sonke sizafuqulwa now so sinanzelela lapha bafowethu ukuthi umpostoli Paul ukhuluma ke ngokuthi inyama legazi silokho sibuyela endabeni yokuthi kuzamele kube lemzimba emitsha ezavuma ukubana khona ithole ini impilo engapheliyo so kusitsho ukuthi ke khathesi akula muntu oseyamukele leyo mpilo ngenxa ukuthi akula muntu osephiwe umzimba omutsha siyakunanzela lapha so yikho ngifuna ukuthi sinxa sigoqa sikubambe lapha ukuthi hayi imfundiso zinengi ukuthi bakhona abangabe sebesezulwini besikhangele khathesi landani kodwa lapha sinaze ukuthi lokhu kwenzakala ekubuyeni kukabani kukaJesu Kristu balaleli lababukeli isifundo sethu sifika lapho sesigoqa khona inxa besikhangele ngamandla ovuko lukabani lukaJesu Kristu sibonile ukubana ukuvuka lokhu kuqhakathekile kakhulu kwabakholwayo njengoba uJesu laye wavuka labo abakholwayo baza kufa kanjani bavuke kanti sananzelela futhi ukuthi ke umuntu uzavuka ngomzimba ozabonakala kepha uyabo sungumzimba onjani oguquliweyo ongafiyo kanti futhi ukuvuka kukaJesu vele yilo ithemba labo bonke abakholwayo angazi ke mhlobo amazwi akho okucina ongaba lawo mfundisi Ncube awakho okucina
umfundisi uDube awakho ukugcina abesesivalela singayigoqa kanjani indaba leyi amandla ovuko lukaJesu? Siyabonga mfundisi, emfisa ukuchiyela abalaleli lababukeli ukuthi nantithemba elibusisiweyo. Ngaphandle kokuthi sikukholwe ukuthi uJesu wafa wavuka, we are si hopeless. Lanxa bethu besifa siphelelwa lithemba. But isifundo sanamuhla balaleli sithi kulempilo ngangale kwethuna. So yikho ukukholwa esifisa ukugagadlela kikho. Sibanengi kakhulu esesimtshila uNkulunkulu sakuchiya ukukholwa ngenxa yokufelwa. Kodwa uNkulunkulu kasibuyise ngalona leliqiniso ngoba uJesu uvukile, silethemba lokuthi thina labathandwa bethu sizavuka siphiwe impilo entsha. Asigagadleleni kulelo lithemba. Siyabonga mhlobo. Mfundisi okungithathekisayo ukuthi indaba isoziphelele emathuneni kunjalo. Indaba isoziphelele kuma funeral parlor. Hayi. Kimi ngicabanga ukuthi mfundisi kulezinye intshumayelo esezisiyafika komlindi uyagcina. Lapho abangcwele benkosi mfundisi beza kukhonza inkosi uyingcwele Nkosi Somandla kungela mthonselana wesono, ubuhlungu, ukugula, ukufa. Yili themba esikhuluma ngalo ukuthi nxa singakhangela leli themba asibambeleleni kilo kuze kukhale icilongo, ngoba ekukhaleni kwalo konke lokhu kufika ekugcineni. Babusisiwe ke abazakukholwa lokho, ngoba izikhathi eziningi uSathane ufuna ukuthi imkhumbulo yethu ibilokhu ikhangele lezi imfundiso esesifunde ngazo eziphelela futhi lapha leziphelele ethuneni lelo. Kodwa imfundiso edlula zonke ukuthi uvukile uyeza futhi. Siyabonga mfundisi Ncube, mfundisi Dube. Siyabonga balaleli abukeli. U15 verse 55 khona phana uKorinte uthina baza kuqolota bakhangela ithuna. Bethi lungaphi udonsi lokufa lamandla akho anga. Xa usiyaba le story of redemption page 411 kuthiwa abangcwele baza kuvuswa bahlabelele batshakale njengamathola amancane egijima. Ngicela ukulithembisa asikholweni ukuphila ukufa lokuvuka kwaJesu. Inhlupho lezi ukuswela lokho indlala leyi ukufa lokho sokuphelile kuphela kwabakholwayo. Asivumeni ukuhlupheka silale silo Jesu kuthiwa siza kuhlabela ingoma siqolodele ithuna sizanqoba kuphela singabamba inkolo yevangeli likaJesu. Inkosi sibusise isiphathise angabi khona phakathi kwethu ofundile isifundo athandabuze. Asitsheni inkolo ezinengi sikholwe ukuthi uJesu lo kubambekile, sifundile ukuthi ufe wavuka uyaphila, lathi siyakuvuka kwelinye ilanga sihambe ezulu. Inkosi sibusise asibe nomthandazo. Baba wethu siyabonga ukusikhumbuza ukuthi singabanqobi ngoJesu. Amen. Yebo siyafelwa siyafa, kodwa susikhumbuzile ukuthi singabanqobi singabheka kuwe. Sincedise ukukholwa ivangeli leqiniso. Kholwa isiphambano, kholwa ukuvuka kwakho, kukholwa kuye ezulwini ngenxa yegazi lakho. Baba sibongile imizimba emitsha silindeleyo yenza sigagadlele ngethemba ukuthi masinyane iyeza. Busisa umama lo baba olaleleyo lawo wonke umuntu inkolo kaJesu iphakame sinqobe ngaye ngoJesu siyabonga siyakhuleka. Amen. Amen.